mana banyak ngaronda penting wayah kieu can pulang cing urang telepon ke Pak RW. Halo, assalamualaikum Pak RW. Aya di Abah teh balik punya ngaronda wayah kieu can pulang. Oh, Bunda tuh aku kedai ngokosnya udah dijual. Kan banyak. Assalamualaikum. Dulu di abahnya kedatangan saya membesar info di abahnya keren. Hai naon bangkat di mana? Di mana? Astagfirullahaladzim, masarehan. Era tadi warga lalu lumpang, udah ningali abang hari ke video. Aduh, CRW tinggal udang nih. Ampun. Aduh. Eta si Udin si iya di teu ngabejaan. Aduh. Ah, ampun aing euy. Ayo anu ah, era ah.